mirade. As amigas do termómetro. Hoxe aprendemos a prepararnos para un cabo de ano. Eso significa que temos un Get Ready With Me con Nelita. Ready with me. Primeiro paso. O vestuario. Nelita, que temos que levar a un cabo de ano? Como se iría ben? Un pouquiño algo de negro. Algo de negro hai que poñerse? Sí, eu creo que sí. Pero non ir de loito, non? Un pouco, non ir de todo. Daquela este sería bo, este un bo look. Sí. E logo por qué? Porque, mira, dice o pantalón negro, e isto blanca negro, estupendamente. Vestiario entón, Nelita, listo. Sí, listo. Segundo paso. As xoias. Daquela o mellor consello que lle podería dar a xente para un cabo de ano, cal sería coas xoias? Pois sería que non cargara moito. Gústame este. Sí? A ver, os outros que tes por aí non che convencen daquela? Non me convence. Terceiro paso. Maquillaxe. Que necesitamos para que teñamos unha boa cara, Nelita? Unha pouquiña de crema. Así unha pouquiña de crema para hidratar. Sí, para poñer na piel un pouquiño. E despois, colonia. Un pouco de colonia. Un pouquiño de colonia. Así. E por que a colonia? A colonia me gustame moito. E agora un pouquiño pintalo o morro, así. Pintamos o morro un pouquiño. Pintar o morro non está mal, aínda que sexa por un cabo de ano, non? No, o morro pintas antes se é para salir a buscar o pan. Daquela para un cabo de ano temos que maquillarnos suave. Suave, hombre, suave. Non ir cargada. Nervios polo resultado final, pero aquí está Nelita xa preparada. Nelita, por favor. Mira de que lucazo que leva. Que che parece? Trata de romperlo, honesto, soy una mi. La sandalia con... Daquela este sería o look perfecto para ir a un cabo de ano. Pois eu penso que sí. Pois isto foi todo neste Roda de mí. No le bajan un porcentaje. Ella es corriente.